watukufu wana Nyamara ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rihomo kili anafaima tivendelea ndenge mrongo hahutaha nije isuku ya leo njonifanyima revue d'actualité harma muda mshash ahumia mungu sike waunda maana ileo yini sisija na rongo morde hade njomba mi jati mwale zani zo skaudi nifikiri ubele won sija njo jibu wantu ikawo wa intervene na nyese zo skaudi wazrongoa na contradiction voire même na malhonnêteté ya zi prise de position skaudi wasfanyao. Handania ma intervention yanguni ntojibu propose kawo ziteno wana bolero. Harma intervention ikawode fanya na ubaidi tiangalia tamakati ya para à la 47e minute 52 secondes tizia tijama baitosho. Deux aspects. Aspect analyse économique ya hutahanyese l'échec ya gestion ya Komori ha responsabiliser wa walo madikas ma responsable sans tout en essayant harma phase yovavo à voiler effacer sur l'échec de la gouvernance qui a caractérisé Wawelio, Mengonwao, Waye na Wasali qui a gouverné dans la Comore. Nimjibu hasota na position kao airongoa harma sala la likiana na tournanti nenam na kao de anye sao harma émission contradiction ya propos de yo malheureusement yo de nam na kao wanjo mota wa baba inise wanju voit misa zinjongo vahanu asorongo amba tournanti maintenant, mais à un moment donné, il a zimu dans la même émission, rejoué Mananya Ngouvani, Kabla Karawasuli 2029, Barisendreli à Oursizia. Ça fait partie, il y a cette contradiction, Zawawe et Liobana, ils sont pris dans le piège du mensonge politique, ils ne sont pas capables de dire les choses avec clarté, en soutenant une ligne Kao Vojana Wako ils soutenaient, il y a réforme constitutionnelle, ils sont incapables de pouvoir le faire. Zavili, Nitojibu, Docteur Jabir Afomboni, intervention Kaode Fanya, ni Mwami Ebana, c'est très important quand on est un intellectuel de son rang, de toujours rester fidèle, harma zi positions Kaode zim caractérisé au Nyangus Koramjoua, Vatina Hukama Angie, harma intervention za Penzeli Alabavu, na intérêt Shibavu, Zili Obana zi pousse à entrer en contradiction par rapport à sa pensée intellectuelle. Zararu ni jibu gouvernement ikawo wali harama boti la séminaire. Riwambi ebana ça fait depuis 2016 le au pouvoir. Car soit l'Inraleo à 3 ans de la fin de leur mandat au wajwara les zimba wasfanya séminaire na haleza wantu inamna walazimu wafikiru au wafikiru non. Gouverner c'est pas ça. On n'est pas dans un spectacle ya ukaba class comme ce genre yiranju mohambianju mafitina zangina. Zolezima dans Jaruskao, Ziwashia, y intervention qu'on je fais yoman. Si y en a développé zo zunifikiro ben siji buon. Fa imma kabla tangiazo ni sivenze yavan. Ni shemeleze haungamono kakula mfikao da kodza ona zo skao re rozo waswanzwan. Mana nsambi ya mapoliticien komorion tipia. Quel que soit ijanbi kaodwalio. Abaleo invani, il n'est pas question de dire qu'il y a des prisonniers politiques aux Comores. Il est question des enjoinés ou en otage avec un régime Ikao, Itendre Nazali, Assoumani, Nawawe Lombawa dans l'opposition, Wala Waharweshwa Shangazija, Nisiwamia, Nahuambia. Aba s'ils sont honnêtes, ici là, Zimouahime, Omorgaz Mikro, Roba, Mourdunia, Namboulier, de Wanzouani, Betogumi, Fayovani, Yapeu, Manamrenge, Wanzouani, de Matia Shivani, Wasron Tipiara, Mamabangwe, Vanu Kodela, Rio. Mabonsa nambie famille ya Sambi. Nambie famille ya wantu na shinra wafungwa nzuani. Nambie na famille ya Arfidini. Na famille ya Salami. Na uanzuan ronti pia mana atraveri uanzuan wasu uanzuan ronti pia li ratulo harmaishi va shahure mampondra na yezi mbovini. À l'exception ya malabeka kwezimala ngwikao watendre watona weyezi azali ikao wasimungamono ila juruhu nzuani. Niwambe baad Murdunia. Thumma al-Murdunia isir lazimu wasonzuani. Rikusamanyisi arma initiative zikaode nazo rongwa manizi tendre yao rejao nazo. Rihime rijue namna ikauder daili yao inzuani na Komoro. Ranyese ya mahuzatu rambie wantu ikaudona na opposition wadao harma unafiki. Kavwase opozara lezomba Sambi afungwa sibabu simi ya userani. Sambi il est enjoiné, Salami il est enjoiné, Arfidini il est enjoiné na wasali ikaudo wafungwa mana wawanzuani. Risitara na utsashia yezi ya sufujari niliovani.
na uangazija wa siasa ikaone mulio harma opposition au mlo harma serikali rimwambe mba alahala thumma alahala isikemba na muisankondo de muyi leo wasili jarade ikawo musiju wa bandrolo shivanu wanzuani wao wanzuani walio shivani mana muono matabashari vozarengwa makatika o abavuhele ewe mba avunzangiwa wabubulwa serikali autorise ou avocat et arma cinéma ikawo je doute même sur la sincérité de l'avocat d'aller s'afficher de cette manière à ere ulanda tiro photo devant les gens droit nyesewa richemele zavano wasonzwani na wakomore babobosha abubula kiesa utosha richemele zavano barna watu kaukarso jo evanwa tambio zo failozo kana parokia warongola bafsira media imweze bobosha bale ranyeso val de volo bawe mzwani au pourquoi ça rogowe mana waswasa ya remorongo karsiri ya mtobu atoka woti risirongo waskweli rambiana mana kavasi huoni ana haya noto azimana haramu ni sambi ya mapolitisien wangazija wa opposition karisa haram kiani maimola gua mshemeleze na murongwamba aha vale siasa no na mshemeleze ba wanzuani watu wa shivanizi nti haki tongozini wangazija azali uzifanyao na janibi ya siasa ya holio ya pamba na wanzuani na wamali wavungufu walo harma yeziyo na janibi za opposition zikao za shingazija nsimwambia mbana muhime mshemeleze ba almurdunia thumma almurdunia nsini se rashina mna mana walo wanzuani ni watu wa shivani mana likosa lao devolo mawazola na mwisho shanzuani be na mjue nsema tavona ambia wanazali banyu mahali yoleo peut-être ascalcule ba mahayamba ki ya limenguni mishashira na ya evita be Lukmani Fatihu Ilhamu na Yaser wanyu wanata wararu mengoni mwanyu wote msomesa na Abdulhamidi ni mwambie mbana mtafadhali benga mabanyu mtimbia nyovani muhono kashindu ifitia siku yangina na mwambie banyu matongoka na kiasi mwanadamu weka kana roho mbi akabili mwanadamu mnyawe amfanya ziniska udare roho aruda mwangesa bade bwalo mbawa mzuani mana uangazi jaunsi pia wa mwenze be sukume ngono masuku ulimengu na ihaki itoangesa mbazinire roho zinti yaki na wao wafanya hipokrisi na ushemeleza ba no de siasa wasiju wafete bade bwalo mbalo mzuani de tsahar jurula mastongo zemani tilawar masala ndo nsana mwambie bolero tongo zima aba almurdunia bolero tuhukia harma intervention yao ufanya aspect mbili nsana zongo tizia harma 47 minutes 52 secondes tatana bulshete na zangina zuzarongolo mandroni zitosho mbili aspect économique na aspect tournant no jibu togia hanra usanyesa mauvaise gestion ya Komori ya hanyesa bakola zimufike manakarsi na mata Komori vantro hibia mata vantro fanya kadha ukabili ta urongoma vamlozi na ikawe parampesa beka livi empo na fundi da rengozi empo vavo mlozi wode umwizi mana weka siliva nsano hambi bolero amba wamkurbi funna sharia ilazimu uyolomba ya pas d'infraction makatika umba kafasi sharia shamwambia mlozi umbe lazimu alive na hikale woi informeli ya nyengirane formeli Komori yo alamanye soba vous êtes dans l'incapacité de gouverner ce pays et vous avez démontré votre incapacité à nous ça, vous êtes en Komori. Kama formaliser démarche de voilà wamlozi quand az liva mwarongo vomba kaliva ila tete yahe. Be volio bananya nguiza mamarega indépendance ya Komori ya rengwa. Mujali amba mkolo akangesa mbade ou afanya wasdaliva impomana skio l'agriculture et tout ce qui est activité ya pêche artisanale. Wantro kakorengo mungura, kakorengo la tete. Léoïni, vous êtes incapable de nous organiser, vous avez formaliser ou donc vous n'attribuez pas l'échec de vos multiples gouvernances iskao de mavira Komoro zontipia. Haramahuka manam Komoro ni kasi joa Komora si joa zon Komora sao. Asaha jomba vaitola kadir kada. Zirumilo harmanjongo kada. Asaha jomba nas miliards ka onazo bazo des recettes nationales za Komori. Na misandar volo yo mwirendeni. Ruono vavomba fsaidu wa kolera. Covid. Rivolo takriban 5 miliari ya msaada nzuani rakofa na mwali rakofa wala kapatu la PCR moja na PCR yozo 25,000 euros au 36,000 euros zoa la mazanyi sawo ya mavodhoma na yanyu ikomba kamsina jongo nispara nisalira do yoyo njibu kama ni aspect économique ya swala lo so no gouvernement ikawo ya vavo isanye samba isfanyi sa séminaire ni wambe ba Komoro lo kasna haja na séminaire
wakomoro wana haja na zitero za lazimu zike basanyisewa watu waone alama zazo zikaone mazudumani ya bozi mwashina mosfanya. Vous êtes dans l'échec total. Yazo zikaone mosfanya. Plan émergency kadha na kadha kama sina rogo choko ntimtwa muifanye. Il n'est pas que toujours ya karma nsiyo. Abaneka kula mwa yihima makamsina za wore rangi jama mosfanya sa seminary mjomtwalie to kumtamfanyie wakomoro. Na mjombeti de namna lazima ifanyishie. Mlishe liboti nikamsi ada wanju. Mketi na mafeli kwa msale jana na ujini. Non, yosile namna hiyo. Vakotsara mabe bolero maswala la bakena les tournantes. Bolero sange sa tournante kala zini itolo na zohaki. Na amesambia même les journalistes ubaidi na wasadia. Na mtafadhali. Mayamola guwa mrapele sharia mwangese bayini nsibe msidise maswala ya mtu alio tijihadi. Na ikaru kubaliana. Vufanyishia reformu ya Azali. Il conteste wana wakomori même tonge sa Azali afanya 10 ans, afanya 10 ans ya mandat. Personne n'a le droit de venir nous dire mais tournanti totolo ke totolo et au nom de quoi? Mana yekangazi jade njema be mwenda mwali na nzwani yombovu au nzwani na mwali. Na mtahadhari bezoti yake. Wala yema ubishe katokoma. Mjinga afuleo. Muyelewe bensiyo wanya wasali ya wamasuayo kama adina nzwani. Woji wanilia na hurongoa mba al-Murdune kartokubali. Maintenant injuste ici. Il n'y a que de l'autre côté de la Grande Comore que certaines personnes veulent nous faire croire ah mais lazima waziye zingazija au nom de l'injustice manaka wasayenda hawayawe. Wasosali ya kade nzuani. Aude mali roda imbe yezi lazima ije mana se justice lazima ufike ekite. Mpaka de ovandro angazija wode kamba ya hika unyo kanjema rana hika hanyo. Vavo itojo ya misegunu. Tayamo shokurube ojondrao iziwa. Mafitsi yayo na azie wala kasina lira moja ya to kubali waswasalia na ikavuka generation ya babatu wasalia wa generation zinzilovani wajame makola la montima hiwa daga safarini kakiri itojira mwenzi yatu beka ya lazima kiri namna hiyo wala karto komete erreur ya jira en 2021 ya hukamba reformu ya ndisiwa rigele za rongo ma 2021 de to wanroto jidaiwo. Il n'est pas question le jour où il y aura une moindre tentative de vouloir toucher la constitution. Alors, moi, je suis Mana, ono, ye tentative yo. Isi jani ya wasu wanzuani. Na wamali. Na kakulam komon oneti wa shosha ngazja. Aelewa kubali, amba isafarini kartusha rambia wanzuani na wali baziliti yaki. Berto wambia al-Murduni anshwalo wana haki, mana arsuwa renda upeu. Lazima muuyelewe. Nsana mbie, ni mwabe bolero. Amba, soyez honnête. Si tu veux que la tournante reste, tu dois admettre que la tournante doit partir en juin et puis à Moïli. Ou ce qui est dans le même discours, Warongoa, avec tournante, il a dit maintenant, mais il a dit que si la dissertation soit gentil in vani, il a dit que si vani mana maman mi la rupture capote 2029 ou rejouer mais si baki ou qu'est-ce baki, ça veut dire quoi? Ou ben il n'a pas relevé une contradiction et a dit ou sera même tournante la zimi baki. Bon sujet là même la zimi que si la d'ici. Mana isir la zimovani, ta opara 2029 ou, rijoué mais sibaki ou kesibaki. Au nom de quoi? Mana ya kagazja de njema bewe ranyot njema. Tafadhali bolero, ou joué bana, ou sitete ya moro washinamna. Ou sitete ya moro washinamna mana, urudi ou avancer na argument fallacieux. Ya mafiti kao, ya unafiki. Lazima unhambie yo. Je dis le terme de façon, ya argument ya unafiki. Pourquoi? Usange samba wao kusijua warongome seranzuani mana woti parlement ma député na lazima rawa ici bolero yangulo nsijua kwa paruki ma député wafanya réunion warongome turu seramali senangaje seranzuani mais fanga la constitution yande sangazja yende mali yende nzuani yende mali ilawa mali siku ya kore kiangazja kamarongo mabale jobuto parlement na rongome serade havi isafarini vya kokoma bemrongo manyu wanzo wanlo mali za wanyo ngajali warengao. Léo Yini Vojera Onzouani, les mtamu imenoma complicité avec des équipes de Moeli, Zikawa Shangiri Anawani, Makatmaka Moyezi Azali, Nede Shabuhana Wasalia, Mjomtiem Banramanyo, Harme Komori, hata sababu mafiti yaka okasna logiki ya droit. Wao jansibu bolero mba ombro sharia. Wao jikifiri mba ojo sharia. Au nom de quoi et au nom de quel principe le ujora les hommes afeniki wa yaka oka yaka bozi. Karaparo ya ona. Karaparo kia parlement ya ndra ya rogoma ituru jena gazja. Au ituru jena mali. Ifu ya la mali se davan kada. Na isuku ya kamera kolazi murizie wa sonzwani.
na wagazija na wamadi kentiri ya disi muhara ya wanyu wa CRC na yezi azali ame lazima continue leo hii katuma ko buzema hakumi makofikira ba uko mwenda tambo kwa homohusha tuonu simshia leo hii bani muzinga manyiha maore mbuzi hapa shamvio kama usijua to lazima ifanye mzamfidisa masuala 2029 le mandat d'Azali s'achève. La tournante doit aller en juin. Yaila wanzuani ijoende mwali. Wasu wana wa generation pia zile makaraparo ka harmo potevu wa ostobia mbimare nsiyo. Resiju wa masuku ito kwamba wasu nzuani. Nous sommes en situation et en capacité de discuter avec une nouvelle génération de la Grande Comore et d'Omeili, de mettre ce pays dans les rails et de résoudre ces problèmes uzikao ya stobia mbizinizi muren rozovani mangamize génération tu marudu tamangamize na wanatu. Nous sommes capables de discuter wasi génération yangu itoko nzuani na génération ya fana na Rafsanjani itoko ngazja na génération ya fana na Faisal Biarif itoko mwali loin na génération za wopote vikao madhulu mwintini rimwa mbemba nous sommes en capacité de pouvoir organiser quelque chose rimete nsiyo harmazrai yeye uka injongo ikao de rifikiro nous sommes en capacité wa suitienziani. Les radio yo salmambe Dr Jabir. Ta faveur le docteur, sangalie émission yaho, tout ce que tu as expliqué Mandroni parce que tu étais honnête, c'était limpide et clair. Dès lors qu'il s'agit de défendre Tournanti Amali ou Djambru et Harmama Fitsi Mahadisi Malambe, Kayana Sansi à 2026 Mana Wanzouani, Kawadai Hakiao, Nzano Hambemba Wanzouanoka, Dai Hakiao Sambi à prison, Salami à prison, 19 de nôtres sont en prison, Arfidini Angazija à prison. Zomuzrongo Mamola Gomodelio le Namfikiri. Mais il ne faut pas aussi insulter Wawekao, les Warren Rosimbizini, na Wawekao, Waula wa Ono, Yazkomba Ziniskao, les Rizwanibiao. Donc, Bangu Funduangu Jabir. Je vous invite d'arrêter. Inamna yo wenra omana usijongi ya harma maupotevu ya wale ikaoro wa denonse bazini watendo wapotevu usiku zangina. Baki harma inzia ikaodo wako iju wataupara mirabali urahoste hina uyu. Usijawangia harma mafelekewa ya wao watahao ya bagiri. Watahao bawaka harma yako iro novele 10 ans. Leo watawara rezimba 10 ans. Side uyo bei lazemu iketo ngengina. Mavona kutanu halezi harma mkabalo wabo. Deke clair et net. Ni rudi ni mambie bolero. Nambie na yezi azali. Amba namlishe ya mafelekewa na mafiti ya kamba dans 50 ans. Ilazima watu wafanye bilan. Le bilan, makatiwaro wana mafangula asizi komori. Wakaware wana mzebazi na wasali ya washemeleza lazima mfangula asizi komori pour statuer sur les 40 ans. Il y a gestion, il y a daula ya komori. Indépendant. Sukuyo, azalaka haraya mandroi mana ya korili ya meturnanti tojozia. Safarina jakubali basi ifanya. Haifanya hama venzeleo yahe. Waifanya na maspecialisti wakawa warenga wao. Wafanya zuwa kufanya. Nukutonzi madeti enziani de prolongation ya sharia. Mais salia pia kazi kianziani na plan ifanyisha ya watu. Karchoko bali mafiti yanyu yani bakila mmoja la yeziju lazima mjomzue bala ukamba lazima mjomtwalie mafiti ya ola. Jeli mkana ankili, mkana za uzrera, mkana za usfanya kamaka wezi mavalimu. Toka ndongozini musifanya nyangu isuku matawala, nyangu 2016, nyangu isuku marege initiative ya asisi za fanyisha, toka ndongoni mwintianziani. Mais kama itianziani manyani mavalimu, kama itianziani mana vous vous en fichez royalement de daula Komori. Vous vous en fichez royalement na maisha ya mkomori. Leo hivyo ikomao ni mtamzo ngomwe ni mangori mfanye zo skodi mtamfanya. Babo sema bana mtahadhari tu mtahadhari. Wananyangu wanzuani. Ikawo demlio harma yezi ya shokungufi. Nyangu ya madepite tama ministre. Ntahani mwambien bana suku mengono masuku vous serez obligé de répondre de vos actes les plus horribles kao les muzi imposé au usolima wanzwani haunga mhono yeze shopote vini lwani mtongori mlindani wanyu les maamiraru yambaki anvani nous sommes en 2025 tawasuwa sili mandani moja koma mudai zi haki ze nzwani ripare likakula haki yatu ya pasana na banyiso lansi na maendeleo soniansi musijama rengo mamanipilewa mahirumilo mtende ajali enzwani bei suku libal to suka umana libaka jimkiri isukuyo watu wampuse normal bal lo babo tukavan vangina na nyum tukavan vangina mfahamu tu mfahamu niskabili lera do yoyi ni nambio mujongo wani
Nambiye mavamana ya umujwa wani ne kawa wa dini, kawa wa dunia, kawa watu kawonti, kawa wanzani, kawa ozo jamaa kazo famili. Ni mwambe ntongo nzima. Almurdunia yezi azali. Ini kawa wani wasali ya mohi mama hirongwa mkini simre na nzema. Ijali ya maiserenga umujuo au kizembeli au fanyemba yole ni parava na hurin rambi nzuwani. Nsana mbiye wantu ikawa demli harma mujuo wani. Ilo mama hiwambia wantu wali harma yize shukungu fuwato mkiani. Mahimambia inaya atomkiani. Mahimambia na rafiki atomkiani. Na maministri Muhammad na wasalia atomkiani. Hasotoni uwaili wao inaya na rafiki. Pourquoi je dis ça? Nsan shemeleze vamba kataza lako jomto wa salami nzuwani. Amrengeda Abdala Mamedi wa shuani da mrumia. Azalasi juru insiatu komori. Harma makafa maziro. Na madame Situmatu. De alio harma et droit de l'homme wala kas denoncer. Zivoti zisifanyishiha za ujeni ya zivoti, c'est Madame Mandela qui était vice-président wa Iseni Kaoli ya Rendas Jarahanziro. Leo makati zivoti za kwenda Cour suprême de Rafik Mohamed Djoki washuani encore une fois de Azigere uvanrewo harma mopeu ya niajirishwa vani. Leo yini vozi tuono harma assemblée mpia ini ya masanamu ya niya vengo ya masama inaya da kizuambeli ba le président de commission de loi ikaode tsa je porter charge wa mota wa jongiar manzia za utawa juruhi sharia ni simwambia ni wanyuka kula mprosho na nikiao na kakula mprosho na venza umujiwo kakula walo no kurifuna inaya kakula walo no kurifuna na rafiki na kakula walo no kurifuna kakula toka wote washwani aliyo kurifuna yezio na ambie watu ikaode wali watu wana asitebabo aba almurdunia tulma almurdunia azala simrumi anaimsikani mhono mtimbengama ilo mama ishuka kamshiru kamsindo ashuna mfutuwe na mto wenvavo vavo mielo ba azala serenge iwani ay expose harma mopeo ajorenda wenzuani ile meso rijorike ba wasde watu joengeshia harma wenzuani hata sababu de mopeo ya kaudi afanyishia nirudi nimwambie mustadran sima nimwambie na mirodi mironti ama muspare watu mirodi na wangina na ngina mana nsijwa ba fasa ya msivivi harma chantage y compris mirodi harme chantage ya ukamba insohole ya oniko rusabla mototlo shivanine kako dunga imamla ketwenao na mustadrana wasalia mujue makamtoju wa maka harma upe utamajandia menzuani yo ngatiti rane familia zali nambari na fati huna wasalia bakode mana ntarema bienito wenvani almurdunia thumma almurdunia isilazimu mrenge fahamu istozanyu muelewe bana inzuani ina haja nazo skawodi sharia shazruhusu wala inzuani kesina suku itoswami hiyo na mbuwe ya matu yanyu muone waweka odo wa juruhu zozajiri vozi mbuwe ya matu yanyu muone zozkawodi inzuani afahamisha wasalia muyelema wallahi billahi tawallahi kavuto jovangali ya mabadili ya sharia harma isi yobabo ya isia hasalama salimina na ntongia shinamna itoko yonsi ya isia fete beito isia shinamna na ile reto isia shinamna yo ya himwandisa ito andisa de oho nzuano oho iljaraza renrwa na oho de vahanu wani wasalia rala waronti pia wasalia watokamba wasuzungu wa izanvio wa itawa na wami de mtoka oho na zanyu mujue mana vous serez face à vos responsabilités na mainzuani. Vous avez la possibilité de dire à la famille d'Azali ceci. Vous serez mtokade wananya na uwanzani wa yezi Azali. B wanyu nzuani na yezi lazima ende nzuani. Mukilie mbeli voti ya kampanya Azali nzuani. Muwanilie maipara. Maimo wanilia ambara tojua bange saluva izina mavareni manata ustadrana u atoka wotatawale. Fa imma kamsina lera wala nyakati wala itoko yonti. Mutorenda ujara hainzuani mujambe mamuhutari mwana waza lera nzuani. Na wallahi billahi tawallahi. Baisha ni suku ya mwiso ya inu dakika mwiso ya dunia hukoma. Na wanyu vous payerez vos responsabilités arma zimbi mtamrende nzuani zi jarazi mwifa ili ovani. Hazi zoko zote kufu. Nisimali zabana ambia wanzuani tongo nzima. Sikati mwambia nvozi vani bana si lance initiative ya utambe lazimu risineutralizewa na wantu ikao rikarwa kishimu. Harma lukunguma ngela wanzuani sukurako libuwa. Riwono barako hishimu janbi ya wantu. Hata sababu wao wantu watu walezi watu rakotarua kijende.
Karaparo fanya voti yarme kongre fida shinzwani. Nerjandi ya baner strenga baba turwa kizembeli. Depuis 2019 ton parallèle, vous développez une capacité, il y a dynamisme, il y a combat ya shinzwani parce que reneutraliser wa na wa wekaudolo zomanazini mana wajalie aveuglement avec une opposition ya tendre wa na wana ya wasiasa wa ingazinja ikao kawasta hata tournantini enda nzwani. Oma ngazali n'est pas au point de dire que la tournante doit aller en juin. Quand tu m'as bien fait l'initiative Wamkais, que j'allais informer le président Shaher, ou le président Wan Kungumanyo, Lachi, Nzouani, Kaodera Lboua, Faranzano Lofida, Front Uni pour la défense des intérêts d'Anjoua. Rimambiye, Abal Mourdouni Abadou, Rissar organisé, il congrès à Wanzouani dans les meilleurs délais. Rijanlier, joli voti Wanzouani, Wakao, Wakumelu na Wanzouani. Mana ça fait X temps, Yangura Wanti, Vavora, Mavamana Maïtu, Vavo. Karakara mvoteni beri muhishimuni kama paro organize voti wala kama paro kalini strategiki na waswasa ni raimo shemeleza musirmeta minorité mujamana mujalie na opposition ya shingazi jaikao yoangi ya mabarua wa vile ya Union Africaine wala kama yaona. À partir de maintenant nsimshi dan batimangisha shaheri ono ya ifida si vile ana kopinsanu hawantu watukufu wa Nzwani wale batu c'est dans le Mohamedi, ancien premier ministre, ou le Moïse Dali, ancien ministre de l'Intérieur, ou Johar, ou Chiongoju, ou de Malanyatu, Mohamed Nafion, ou de Shahir Beni, Shahir Shaharani, na madhamana mkino wala watu watano na Ali Mohamed wa Shinsamdu, si wavele shedzia kopi, na wambia zo skaude na vele shedzia zo Shahir. A wambia clairement chongozini. Tongia handar tsar organiser congrès, Tongia vili nsuhuji dans mes congrès, ça organisé na wami nsoporte motion ekao, je vais aller harama hutsahazi do mana za huvinga kungumanyo na shinzwani, mana tsisona inamne ni murivinga marutoro wasulishi. Wanjo pia na versi ya mabarua yo wanjibu na mabarese vile barua wasilindra wa yiriwa na makamana yao wa hadisi. Shaher Besed Massoudi, président watu, c'est le 10 avril, ton para merabaleo, même une accusée de réception, on rend merci, j'ai bien reçu la lettre, il ne l'a pas fait, à mon égard. À partir d'aujourd'hui, nous sommes à ce comité de Mouchangiri, on a ami à Rostogozine, Wawalo Marseille, Wawalo Rennes, Wawalo Brest, Wawalo dans la région parisienne, na Wawalo Vandré, wa Nilouzu, na Vandré Wawikao, na Wasali Kao de Mlo la Réunion, na Maore Kao, Mkamu, Ankudi et Fikiraline. Nimji Zenibana, il est temps d'ouvrir ce jobo à plateforme exceptionnellement pour la tenue et l'organisation du congrès. Wajona makawa idhamana basamini bawanzuano wasamini zuskaudas fanya yangu skurava madhamana vanta opara mrabaleo. Asamini ba toujours j'ose défendre le congrès basa toujours le congrès. Maintenant l'invitation sera lancée à l'adresse de tout le monde. Waje wa défendre des positions zao wanzuano wawarivi waambe barimlisha ni mamlaka na mwendese toujours au wavezo watu wengine maana lemewa wala kapsuno rakubali namna hiyo. Nzuani sirenrambi wala karsona madhamana hayo raona vanu abawahe wasorongo au wasfanya. Be waharman zia zashi za ukambane wafuatana na hii opposition inikao kariji ba wasatuna ntoka wasita ni watawala ndese vavor haraya vavo solennellement nisima bien maintenant on va ouvrir une plateforme ya organisation ya tournanti ya shinzu ya congrès ya wanzuani. Je vais porter cette initiative avec tous les comités na cité vavo na wangina watawaji greffe harme comité vavo pour organiser le congrès des Anjouanais. Tous les Anjouanais seront invités, y compris Shahir et tous ceux qui ont répondu par le mépris. Ils seront tous invités. Waje arme congrès yukawa ono waja. Ni wajau, kaka waja, gizi, wahija, lada, be sukuyo wanzuano sangwa, wanzua vingawe mamlaka ya Shinzwani, wavingawe stratégie ya Shinzwani, parce que karsina wakato hulata, wawaremao wandu Nzwani, wasiji pangana wasenda haraka car toujours rakubali wasonzwan rakensi mana bantu wakensi aba non seulement kawasir saidi ya avancer wala kasir lisha waswasa ya tsora avancer babona comment bien babo solennellement ni mwambie bana initiative siifanya mornena na kamwambia niyo yangu le 10 avril na mangishia président Shaeri tahupara ile wen van kaparona bien ba merci ti recevoir barua wanya wangina ona asiteva uklamta na ngisha message ya kuna mamane c'est une bonne initiative ya watu parana wafanye congrès wa réfléchisse wa ikaifanya
wala karapara jawabu vavo tijali amba itimu kiasi ya suku 40 wa mujavanini mwambieni wa Komori na wanzuan haswatani amba la décision est prise. Nous allons organiser le congrès et je vais mettre en place une plateforme ya préparer le congrès à wanzuan. Wa walo na magamana leo 24 ils sont fiers de leur bilan. Wa toujours wajo défendre. Wa swasali ya karsi kubaliziniz ka odwar vinga one namne war vinga one stratégie ne vingwa artojava aujourd'hui défendre wanzuani harmo swafa na uhaki wa rongomba na de deni de wamba wa mamlaka ya huvinga i congrès ya wanzuani pour la défense de nos intérêts harmas komba zijao ombelo. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la afwa minkum wa jazakumullahu khairu asan.